米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Patalakalan ko matatulungay inafalutuan no kawas ang ayay binangan，活出合乎上帝心意的样式。Sarikaka mapulong pingan malatsay kita milayap tu suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suar sa kasalakan tsay kusawa at sifang sakatulo atusir。Pafalutuan no tapang ku Egypt atamlaw to sa kanguluaw ng ra to Israel atamlaw. O talamaan na atamlaw Jimosi saan ku ni kangulo no tapatapang no Egypt ato finaulan amin. Saan？ 上主使埃及人尊敬以色列人，埃及的官员和人民都尊崇摩西为伟人。出埃及记11章3节。Sarikakaaw, itiyai o malakuli ay sasafaay ku urip no Israel atamlaw. Ato umiapatsay ku hongti no Egypt ji mosian. Nika unano talamaan nay Israel no takawas. Ato bilutlo ni Mose to swa no kawas. Amihlimak to kafakaan ahlimak o sa kangulo no Egypt atamlaw to Israel atamlaw ji mosian。当时以色列人是过着被奴役的卑微生活，而埃及王也用轻蔑的态度对待摩西。然而，由于上帝的大能，并且摩西按着上帝的吩咐行了神迹，埃及人就尊敬他们。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangaw, una no mikumi no miso ko sa katalamaan no urip ako.Ura saka nanay mararir ka ko misikat itiswanan ta malang ayay awatsay ko urip ako to saka fanaaw no tamlamlaw to nika talamaan no itser iso ta mingulo itiswanan。上主啊，由于你的恩典，让我的生命变得尊贵，愿我常常连结于你，使我的生命成为美好的见证，好让人们认识你的大能而敬畏你。Pakani italamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。